Matutina 2015, para dama y para caballero, pero tem Dios del cielo. Un devocional diario, 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Bom dia, trove de nos devocional diário, pero tem Deus den cielo. Me quero desejar feliz sábado e que o porto llenar com o poder do Espírito Santo. Dia bendicionado, Pabo. Hoje nós estamos na 3 de janeiro de 2014 e hoje o título para nos devocional tá História aqui tá tem sua mão. Lá nós temos palavra de oração. Oh, nos Deus, nos está agradecido pela oportunidade que você dá nos trove para vir junto para estudar a palavra. Papi, que nós sabemos de uma maneira especial, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos versículos de meditação está guardado no book de Daniel, capítulo 7, versículo 1. Dengue promessa de Belshazzar, rei de Babilônia, Daniel mira sonho e visão em sua mente mientras que estava arriba su cama. Antes ele escreve o sonho e aduna o seguinte resumen, dice: o estudio de Daniel y revelación está más atractivo para el lesador que descubrir el contenido. El narrativo del texto y en detalle que revela el contexto cultural del cual el aguardo escribí, el cumplimiento histórico de impresionante imagen profético en la línea de tiempo, el simbolismo único de visión de revelación, significación de número y bestia y descripción portentosa de evento final, turten una secuencia lógico y fascinante. Día parte en cual el adelanto de más grande aguardo así de comprendimiento y interpretación de la literatura apocalíptico de Biblia, es un análisis literario. El descubrimiento de estructura literaria de Daniel en particular, que su bosquejo meticulosamente preparado, pone el secreto de autor na claridad y lo que estaba por 13 de enseñanza de escribir el book. Está precisamente en esquema literario de repetición aquí, que está aplicado tanto en el narrativo de promesa 6 capítulos, como en el 4 visión profético presenta más después en el book, camina nos da un clave fundamental para su interpretación. Kiko esa aquí significa Dios conoce el futuro del mundo aquí. Meio de lucha para poder, que marca el curso de humanidad, historia sigue el curso que aguardo revelar na profeta Daniel. Na más que una ocasión, un gobernante, un general o un gobernador a intentar modificar el escenario profético con cierta acción descabellada. A esencia de cada historia o visión está el triunfo final de la verdad y de la unión de Dios. Pero tem Dios del cielo que detrás de la historia. Ningún gente está más arriba que su autoridad. El Tata soberano, sostenedor, tiene última palabra. Está dando veredicto y está pronunciar sentencia. Nada en el book aquí está resultado de casualidad. Dios te reina. A história tem su mão divino. Me te invitado para recordar a gran verdade aqui de vida. No laga a preocupação do mundo aqui, nubla a visão, estrobado de contemplar a gran verdade do mensagem profético de Bíblia. Deus na onda o mundo aqui está indo. Confie, o triunfo de Deus, su amor, te espera ribabo. Nós te agradecemos, Senhor, ao emenda para a maneira como Ele queda mostrar-nos que tem Deus no cielo. Nada não está para casualidade. Tem Deus riba nos cabeça que está mira tudo o que nós está passando. Até lá nos confie. Me quero invitar para nós terminar com oração.
Dada de amor, nós te agradecemos para a maneira como a papia conosco. Danke para toda a profecia na Bíblia aqui e ajuda-nos para nos prosseguir confiável e querer em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dama e caballeiro, duche dia pavo, corre que tem Deus do cielo, que te mira turcos e ele provee pavo em toda situação de manhã, que Deus su poder. Matutina 2015, para dama e para caballeiro, pero tem Deus do cielo. Devocional diário, precede em voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Deus ta permanece para sempre.